Ake niphile makhehla ngiyavusela eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho Magumba amane emhlaba. Siyabingelela amanzi amangunti insunsu nani baloti bathu amathonga. Nani nonke makhehla amadala tithunywa siyakhulekela mogogo Magumba amane emhlaba. Simunye sisonke bantwana bedloti, sisonke bantwana betithunywa. Sisonke bantwana bemakhehla netalukati bantwana bemakhosi. Ngidokotela Nyengelezi Tshanga sesibongolo nalo utholakala eSwatini kaManzini endaweni yaseNgwane Park. Siteshi kuthiwa kusemkhiweni inombolo +2 687 634 2733. Cha bogogo sibonga kuphila nje ke nokuthi futhi umsebenzi masiwenda abantu basitakale. Sekuthi ke abantu mabasitakele abantu mabayenyangeni bayesaba kubuya ba-comment basho ukuthi cha ngaluthola lusido. Kuba lula lesikhani angaluthola lusido ukuthi abuye akuhlambalade athi wamcola wamnokha kodwa nangabe abantu basitakele bavama lokuhide lokho angisolutho ke bekunene ngoba lokulapha kwethu thina belungu bakwenda kwaba into le wrong basifaka lo mcondo wethu ku wrong lokungekho ngilokwa Jesu lesingamati lesiva bathi kanti lemithi siyayadi lobudloti bethu siyabadi bubu Africa bubungithi nje njoba nabo ba nemadloti abo nje bakhonda lokulaba kukhondawo nabo ngoba sonke emhlabeni live ngelive linemadloti tive nemasiko onqubo ado leti kwathi ukuthi tihlanganise labasenyameni nalabakamoya njengoba nje nakukhulunywa ngaJesu kusuke kukhulunywa ngemfunelo kamoya. Mina nginalo lidloti labo lelo ngoba lidloti umuntu okhuluma naye akamoya wena usenyameni. Budloti ngilobu lesilapha ngabo thina silapha ngemoya webudloti. Singene budloti ngemadloti kodwa la sasesigabeni sebudloti. Sekunalamadloti ke kwanze ukuthi amadloti efamily agathi ifamily agathi umsila nje la kwifamily nalamtimbeni ekuphileni kwakho ekhanyeni kwakho kokuphila uNkulunkulu makakudala ngoba akwathi ukuthi phinze kusokole inkosi leNkulunkulu wadala konke lokuyakwathi ukuthi kwente umuntu aphile kufaka ikhazi lengcondo lokungiyona nje lenkulu lekwathi ukuniketa ukucabanga ukuthi kuze ngiphumelele ngichubeke ngephambili ngempilo ngento 1 na 2. Lusido ke bogogo luyatholakala impela la ekhaya akukho lokushintshile mangabe usitwa la ekhaya ngicela ukuthi ubeketele ube ngumuntu futhi long-update ukuthi kuhamba kanjani kuze singakhanzi kusasa sekuba khona kuhamba silamba ladana sithi saskemana mangithi buya kufanele kuthi ubuye angithi mina ngitshela lento ngiyabuya into ehlola ngiyibona okay la lempi yakhanzakala yase seyiyakhula kuyenteka uthi ulashwa athi sitijikijela ngoba nathi ijikijela nangikulapha nami ngisuke ngithi ijikijela ngisuke ngijikijela emabutho angikuthola nemabutho lalwa nempumelelo yakho lavala impumelelo yakho. So manje ke uma ngithi ijikijela tikhanza lempi layo lempi iyasukuma ihlome uyabona ke ukhanze ukuthi tiba nalokududulana atigcina tilokududulana atingcobeki leti lokulwa nato kudzinga ubuye ngiphinze futhi ngitigace ngigace sengitibuka kahle lokusithi stime stage bani lempi letilwa nayo letami la emtimbeni wakho so ekuphileni kwakho nje ngoke ngeke ngithi msakujaka kugijima uhlambalade uthi lenkwendile akukusebenteli buya kimi kube ngimi lokubalekela so ngaya ke uthi ngamtshela ukuthi into yakhe ayingisebentelanga akabuyanga kimi ukuthi asho ukuthi angibuye atochubeka ashintshele igiya ngoba uma ngisebenzisa leti into leti ngisuke ngingasebenzisa isigcino mangabe ngibona ukuthi itolo kathi ngibophele ake ngibekise ngetinja ngibophele sports na Bobby sekufanele ngifake iPitbull mangabe ku Pitbull liwa sengiyabona ukufuna ama-ede abe ngi3 manje noma babe mangaki sesho nje ukuthi kuba ngiloko ukuthi mina mangikulapha ngiyathi ukuthi akukapheleli ukuthi lokho lenkwendile sesigcino kangangokuba ungazi uthola mangabe umehluko ungawuboni ngoba lokunye nitigalela isikhathi emithini yethu lengakhiwa ngeli yakho angithi liyadwa ngithi ukuthi sebenza kanje nangithi mina itawuchacheka lento ngisuke ngikutshela lokho lento itawulunga. So umuntu ufuna ukuthi khansi khona labafuna ukuthi belashwe nyalo kulunga nyalo no makhehla kubeketela siyaye sikucele la ekhaya kanje ngathi ukuthi sicela ubeketele masithi into yakhe itawulunga suke shisho ukuthi itawulunga inombolo +268 7634 2733 +268 7934 2733 ngibamba eSwatini kaNgwane kaManzini endaweni yaseNgwane Park kuthiwa kusemkhiweni siteshi thokoza siyabonga.